yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Ijiwan Solimagam channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Hi kombela mi subscribe ka channel leyiwani mi tlhela mi joina ku va timembara ta channel leyiwani mi ta hatla mi byi kuma bya ha ku tuvi. Tanihi ntolovelo aka khamera hi na jaha ra ka Miyambo Timothy. A ni tivi why minkarhi hinkwayo na ku vitana vito ra Themba Ntsumbuka driver. Yeah, hi na muyeni wa hina wa xiyimo xa le henhla namuntlha hi na Mlamza wa Ndzumba. N'wi kahle loko a mi yo leha ne a mi ta va mi kha mi ta ti-requirements leti ti vuriwaka hi byi nhonyetani byi ku tall, dark and handsome. Se swilo ka ku leha mara mi lo byi mi tlhela mi tsakeka xewetani vanhu lava nga ku hi voneni. Inkomu na ku khensa ku amukeriwa eka Johan Solimagam channel. Ni xeweta munhu un'wana na un'wana lo a nga ku voneni vito ni ri Mlandzi wa Ndzumba tanihileswi va nga swi vekisa swona Johan. Kambe mi tshama kwihi? Ka N'waxinyamani. Hi n'wini ntsena kambe mi ri one ka N'waxinyamani? Tiko tin'wanyana. Ku na Jimen. Okay. Na Mporod. Okay. Ebe ku va na Dollar Cream. Toto SA. Yeah, loko no va ni siye van'wanyana. Dala ka n'wina Mporod. Na Jimen. Hinkwavo makwala. Na mativa ni mafeva ngopfu a ni lava mo vulavula leswaku ya na mativa ni mafeva ngopfu a ni twa ku mahala ka hina. Mahala ka N'waxiyamani. Kasi na hala ku na swa kahle. Ya swi kona le Bibeleni van'wana va kha va vutisa ku ku na swa kahle swi nga ta ku swi huma a Nazareta na a mo sungula ku tala hi Mlamzi so hi nge tlhe hi sungula ka ku Mlamza i mani. Kuna album yin'wanyana mi nga tshama mi tshembisa vanhu ku hi July ni tata na album yi kwi. Yo me 25 ta July 2025. 25 July 2025. I yini vito ra album? Yi thwe leswaku madimoni. Yeah. Ku humelela yi. Hi ku ya hi album yi khome tinsimu ta ku hambanahambana and then yi na 8 wa tinsimu and then title track emadimoni leyi tlhaku yi va vito ra album. Yi na 8 wa tinsimu. Yeah. Okay. Madimoni vulavula yini? Nge vulavula hi munhu loyi a ngo kumeka a ri yexe mutini a kha a rhandza byala. So eve va n'wi jaja va n'wi teka tanihi madimoni. Mara ku va ku nga ri wona ne. A ni tivi ngopfu. Kambe n'wamini ne? No. Anu mxiya ni swi because na mi vona ka ti-live ku hamba mi nga ri one. Wa lava thuna ni ndlela ku at least energy va yi ri kona nyana ku ni nga bori vanhu. Okay. Se leswi swa ku chaya organ kerekeni swi heleli ku i ka organ kumbe bass guitar? A ni chaya bass guitar loko ta dlina ku chaya kerekeni. Se mimi a ma ha chayi. A na ha ri na nkarhi ngopfu. Ni va ni ri busy mi kuma swa ku se a ni koti ku attenda ti-rehearsals a ni koti ku va part ya worship team because ni va ni ri busy swo talatala. Okay, swa twisiseka swinene. Hi hlamusele nyana tinsimu leti nga kona mi swi twaku ku letiwani loko munhu o fika a nghena ka album ni nga tsakela ku ri a va a conda tona direct. Ko va ku mina ka tingoma ta mina hinkwato leti album liya ku hava ti-favorite leti ni ngo ti hlawula ku leti maybe ti ni bela ku ngo or leti vanhu va fanaka va fika va focus ka to me ni ti rhandzi hinkwato. So meaning ku hi ndlela yin'wanyana munhu a nga fika chuza rin'wana na rin'wana ni twa hi nga ri loko ku ve ro fika ri mita leswi ya lavaka swona ku nga hundzuka hi tika yena because a ni swi tivi ku ni nga chuza tihi. A ku ri na diza tin'wana a va ku thavanyedza ti endla ti-poem ka tinsimu ta mina leta ta khale loko ti ka ti xavisa ti-cassette a ti fika ti endla leswaku loko va ku hi kombe ku rhanga hi yi twa mutini ti ku jampelani ene u fanele u endla hi xitsalo so ti jampela ka track 4 mali tin'wana swi lavi se na mi twisisa loko mi ti khoma ku ringana hinkwato before hi ya mahlweni na album ya n'wina ne mi tirhi na vo mani?
ni tirhe na Dollar Cream Okay. na Tuto SA na mfana wun'wana va nge i Baloyi and ni tirhe na vona as vanhu lava ni nga va feature for the vocals and then the rest ende ntirho lowu hinkwawo ni ri nexe. Okay, swa twisiseka. Mara a swi ri njhani loko mi ta tirha liya ya vamhani lava va ku duma swinene la a ka vunanga bya hina bya Xitsonga va ri vambirhi mi tikuma mi tirha na vona? A ku sunguleni a swi tika mara a ni twisisa ku ri i opportunity ka mina na ku va nga va teka mina hikuva va ni tshemba so a ni boheka ku ri okay ni fane ni humesela vuswikoti bya mina hinkwabyo a handle leswaku ni nga va disappoint. So a ku ri kahle studio vele because i vanhu lava va tivaka music a swi ni olovela na ku va ni programa tinsimu hikuva vanhu vo fana na Humanisani Lane loko ni programa a ku va ku ri voho va ni byela ku laha yi jikiso yi endla so swi ni olovele ngopfu however masunguleni a ni ri na ku chavanyana a ni swi tivi swa ku swi ta famba kahle na. Mara mi twista njhani line yi suka ka line leyo se yi vuya ka ximanjemanje? Mi vula hi sayiti ra loko ni kha ni endla ta Man Agnes. Eish i ku ya hi ku okay lexi xi humelela Jiwani i ku vo a va fika va suma ivi mina ni ta henhla ka vona so since a va ni byerile swa ku okay lava ku cinca from sound liya a hi ba ivi hi ta ka sound liya sweswi ma ni fika ni meka sure ku loko ni landzelerisa mara ni kha ni endla hi xitayili lexiya xa masiku lama kumbe ni swi vuyisa ka leswi va nge electro se a ni meka sure ku ni nga ha landzeleli line liya ya vo ya khale hi mhaka ku loko va suma swin'wana a swi va maybe swa ha ya kwala mara hi ku a ve tiva lava ku music wa vo fane wu cinca wu vyala a ni boheka ku loko kun'wana swi twa ku okay va nga yi baso ku yimita ti-requirements ta ku va yi va ka electro or maybe ka xigaza xa sweswi a no va byela ku okay a hi beni so mi cinca ra mi endla so ku swi ta kota ku vuyala. Swa twisiseka swinene. A hi vuyeni ka n'wina kambe mi te nsati wa n'wina mani? Ya nsati na namuntlha na sweswi a ni nge yi hlamuli mara hi kona. I kona nsati na xisa and ni tsundzuka loko ni tala ka n'wina ra sungulo ni fika ni nga vulavuli hi timhaka ta ku nsati wa mina i mani ku ndleka yini a ni nge si za ni attackiwa hi timhaka ta ti-Facebook se swi ni pfune ngopfu na namuntlha na sweswi loko ni attackiwa hi ndlela liyani a ta va a talele hi inbox ku vo nuna wa wehe ku endleka yini so ni twa ni ri kahle loko ni ri so. Mi attackiwa loko mi endlini? A ni swi tivi swa kwala misaveni no tibyela swa ku swi swa humelela loko munhu maybe a kha a tlakuka or something so a ni swi tivi swa ku hi loko swi ku yini loko ndzeni tikuma ni attackiwa swona hi swona ene swin'wana swa leswi mi va nga ta mi rhuketela hi swona mi ta swi tirhisa ku tlhe mi gonya mi ya henhla hi swona mina mi swi voku mara ladi deep point mo ni ya lunghisa because mi kuma ku swi fana na ma ta swi fana na yini na loko mo va mi ri na langa ne aka tihlo rin'we so mi nga famba na mi kusukela ni kha ni ri vo langa leri ni nga mi kumi hi za ha hlangana na jin'wana dorobeni byo Mzondo tu a vona mulandzwa wa kona malanga or kominge ma swi twisisi mara mi a hi ri swin'we so swi normal ngo sweswo a laha ku na xiyisa xin'wanyana xa ni nga xi voka TikTok xi ka xi ku xi teliwe hi nhwanyana wun'wana a fika xigangi xi ka ni ku rhandzeni na nsati xiteliwa na va mahungu va fika va xi interview xi ku a nsati wa mina n'wi rhandza ngo ni nge joli mi kuma ku na 20 wa vanhu va nga ku tsakeni ha baby xi tshembekile se ni ringeta ku no kamsela xikoxi hisa xin'wanyana ku vulavula ni mhaka ya tigigi mani ti tika ku fika kwini kumbe ti olova ku fika kwihi ene swi endliwa hi yini? Tigigi ni ta ku ta olova ni tlhela ku swi ta tika tigigi me ni tshama ni ri na tona na tikuma tigigi I think ku a ni yimi nkarhi wo leha ni nga cini kahle na ku va ni heta 2 wa ti-weekend ni nga cinanga a swi talangi na loko swi tshuka swi humelerile timhaka ta ku ni va ni ri na tin'wana ta ti-commitment ta mina so swi vula ku hi sayiti ra ku va ni kuma tigigi swi tiki tigigi ta kumeka mara mi kuma ku ri hi minkarhi yo tala vanhu lava va ku va hi invite ka tigigi
swa tikanyana Alright, swin'wana a va koti ku swi twisisa ku hi va hi kha hi tirhisa mali yo tala ngopfu maybe sometimes ku tlula leyi va hi vitanele yona ku va hi tikuma hi fika tigigini because wa ku fana na me na vanhu lava ni fambaka na vona kusuka ka driver ku na munhu loyi ni xutaku ku na DJ ku na vacini va yi 2 swi vula ku gigi yin'we na hakela vanhu va yi 5 so loko ni kuma ni kha ni charge price un'wana wo ya hi mhaka ku vhele hi fane hi khipa vito ku ri va ra ha ri kona mara in terms of timhaka ta ku hakelana ku na leswa swa ku a ni swi tivi swa ku va hi vheliwa hi ndlela njhani loko va hi cheka so ya i swilo leswi swi hi tikelaku ngopfu sweswi swa ku loko hi endla ti-price mi kuma swa ku hi fanele hi negotiate to the point ya ku hi ze hi hindza 60% ya mali leyi ni nge te na hi lawa yeah so mi vona nga ku va nga swi improve kwihi na kwihi I think loko ku ri ku improve swo fana sweswo i timhaka ta ku if like va tiva swa ku ri maybe va ta ni lava a vo sungula ku ni budget ka ri na nkarhi ku loko se ni a va charge mi kuma swa ku va swi kota ku va va ni susa kanhle ni hakela vanhu na mi ni tlhela ni sala ni ri right ene sweswo swi borha ngopfu loko se di tlhe di swi veka straight ku mata se hakeli lavan'wana na swi gila swi vava album ta n'wi ti kumeka kwihi ti kumeka ka ti-platforms hinkwato ta ku streama music ku hava laha ku nga ti kumeka ka online a ni kha ni vulavula na nkulukumba loyi ne ni ku ni voni performance ya vo ya xiyimo xa le henhla ngopfu a bulwini ne za ni twa ngo xi na swilo va a swi ri sure so ti performance letiya to taniya ti kumeka kwihi loko hi la ku vona Mlandzwa wa Ndzumba a ri performing because ku na munhu un'wanyana wa ku fana na mana mina va nga hela va nga mi vonangi loko ku ri ku ri hi ku ya ku performing because mi kuma ku la mi performa ko a va yi yaleyo I think ku ri i swilo leswi xi nga talaka ni xi improve because na posta ne ti-performance mi kuma swa ku ni posta ka TikTok kumbe ni posta ka Facebook mara swo va na minkarhi so like I think ku kusuka sweswiwani ta swi tekela nhlokweni ni na YouTube channel ya mina ya le sayitini ni nga hamba ni ti uploada kona ta fana hi mavito na le distributor ku music so meaning ku ni nga hamba ni ti uploada ko va kota ku ti vona because hina tala ngo ku posta le ya ku ni kuma ku performance ya kona yi be outstanding ngopfu swisisa ngo fika teka na clip yi posta so ka sweswo fana sweswo ku vanhu va kota ku vona ti performance ni ta endla ku at least ni improve mara sweswo swa clip swa ni vula swona ne because na un'wana la navetisaka i teka swa kahle a veka swo amahlweni i mani lava mi fambaka na vona i Botome okay mina manager n'wina hayi why ni twa i nga ri akusiza ku va na need ya ku ni va na manager hi mhaka ku ri ni fike laha ni nga fika kona ni ri manager a mi swi hleketi ku ti 60% letiya mi nge mi za mi va hansi ka tona swa endleka mhaka ku mi ri munhu wo vulavuleka swa endleka ku ri swona mara swi ngo ho no endleka mi kuma ku na loko ni ri na yena wa ku ni vulavulela a fika ku ti ta laha 25 ivi ka mehe a fika ku va pfumele 12 se still na swo ka ha ri disadvantage ku va na manager a hi disadvantage mata ku problem i yini a ni n'wi mi ta vula a ni swi tivi ku why vanhu va kwata ne a hi nge sweswiwani ni ku mi lava mali muni ne mi ku mi laha 100 rand ivi mina ni fika ni ku Mlandzwa wa Ndzumba leti la 1000 ni mi nyika 100 rand ya n'wi u mi kwatela yini a ni mi kumela mlawa yo okay na yi twisisa point ya n'wi xwani mara ku na leswiya swa ku ri okay munhu a vuya ka mina ku okay Mlandzwa hayi negotiate na Jiwani vete va ta kota eka mali liya hina hi lava ku ya 100 rand va ta kota ku hi nyika 7 na 7 rand kasi Dodi mi charge 15 rand ma twisisa point ya mina kahle hi yaleyo okay ya twisiseka swinene ku na swin'wanyana mi tsakela ku swi byela vanhu lava loko hi vone mi swi twa ku hambutsiwani hayi ni ngo va na na ku khensa kahle eka vanhu hinkwavo lava va nge le ku ni sapoteni va streamaku music wa mina like ni twa i nga ri swi va swi ngo boha ngopfu ku mi yingisela music wa mina mara xikomba xi mi endle tintswalo swilo leswi mi nge le ku swi endleni na swi vona ende ngopfungopfu ne le ka album leyi na ya ku yi humesaku sweswiwani ni vone support ya n'wina xiyimo xa le henhla namuntlha album leya yi nga va yi kha yi lava ku fikisa 130,000 streams ka Spotify hikwalaho ka support ya n'wina so na swi khensa swinene a yi na 20 days by the way se xo tonga mi ri ka channel ya n'wina ku kumeka yini
eka YouTube channel ya mina yin'wana Yeah. a ni posta ti-clip leti ta vanhu va kha va cina hi tinsimu ta mina ever nga va ni dine posta last year mara okay. yona yi kona loko vanhu va lava ku yi cheka ku yo ya mampela hi I think yi na ti-subscribers ta le henhla ka 1000 a na ha ri xo ku ti nga mara i milandzu wa ndzungu yi tsari ku fana na liya ya music liya ya DistroKid okay handle ka leswa swa le tigigini mi tekeliwa ngo hi yini n'we ka music ku hava kumbexana no va ni nga yi twisisanga question mi twisisile hi swona ngopfu na mhani tikeriwi hi nchumu a no swi teka ngopfu va tikeriwa swa twala swinene u na xivutiso hi Timothy a na xivutiso mara mina no lava ta mi byela ku ka letiya sweswi ni beriwa ngopfu hi tivi okay malembe nkombo u tlhova u kha u vula ku why okay malembe leswi hi nga yimbila hi chuni na leswi hi nga bisa swona vaccine voice ya Dollar Cream yi endle nga ku n'wansati se yi tsakisile swi endla ku ni rhandza risiki okay ku na ngoma yin'wana no ri va vito mara hikokwalaya yi vulavula ingaku yo malembe longa malembe ma yo vulavula ku humelela kambe u nga hlaya nsimu ya cheka i risimu rin'we ku va tipapa hi yo malembe hi Timothy ya se swi ri leta timbirhi ti famba mahlweni mara hinkwato na ti tlanga kahle ende because wa swi tiva na yena loko ni nga ha nwa loko hi swin'wana hi foyinelana ni n'wi yimbelele rin'wana loko a ni foyine ni rhanga ni yimbelela rin'wana ni swi rhandza ngopfu mi promota njhani music wa n'wina ni mbongo mi ri live masiku lama ni promota hi ti-video ta ka TikTok leswiya swa ku va live i ku va ni komba vanhu ku I'm still alive na ku engage navo because van'wani mi nga kuma ku va hela va tiva swa ku mina ndzi munhu un'wana wa ku na loko u tshuka hi hlangane na yena hi nga tsandzeka ku va hi vulavula na yena so leswiya swa ka TikTok swi endla ku va hela va swi tolovela ku munhu wa vulavula mara hi ku promota tinsimu i timhaka ta TikTok mina ni promota ngopfu ka TikTok ka Facebook a swi talangi ni posta tinsimu ni posta ka TikTok aim ya mina ku va ku ri ku vanhu va endla ti-challenge or va endla ti-video hi sound area ni va ku ni yi tirhisini and swa ni tirhela by the way okay swa khanseka swinene eka khamera a hi ri na Timothy Miyambo hi le ka channel leyi kulukumba misava hinkwayo ku tlula ti-channel hinkwato ku ngo tirha nkani mara loko se hi ya hi tinambara ta vulavula inkomu Do it myself. Home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.